Hoće naš čovjek biti zgodan mladić, ali vidiš kad se šija brije onda ne možeš dovat pa tu ti uskače Microtrimer. Vidiš ti kako se s njim lako igra. Možeš brijati iza na vrat, možeš i obrvu riješit, možeš brijat šta hoćeš, ruka sama poleti. I zaista, uz naš novi Microtrimer u samo 5 minuta pretvorit ćete se iz divljeg vepra u zgodna mladića, te ćete ponovno imati osmijeh na licu i biti radoviđen gost na svim gradskim zakuskama. Opet ja! Jednom kad se središ, odmah krećeš odionu pravac kod one gospođe i samo kažeš gdje se, a ona meni, da si takav bio 84. olimpijadi, imao bi me svakako. Brkove iznad očiju jednim potezom pretvorite u obrve, možete brijati sve one dijelove tijela koje inače normalni ljudi ne briju ako ste nekakav mutant ili genetska nesreća. Uz naš novi Microtrimer pretvorite se iz podivljale zvijeri u ljudsko biće. Drugi ljudi će se puno ugodnije osjećati u vašoj blizini, a i razni dobermani, pitbull terijeri, staffordi, psihopate, ubojice i ostala gamad više neće bježati od vas kada vas vide na ulici. Naručite odmah i krenite u bolju budućnost uz naš novi Microtrimer.